Welcome back to Day 3 Chemistry. I ngarang gi makha chatharak poina masi ahum suba numit sida aina dr jagadoribase ngarang covalent bond gi matang da koi samlapa description khara tawjagre covalent bond gi makha da ngasi koi coordinate or dative bond ai sita kani adugo coordinate or dative bond ta tring gi mangoina na ngarang gi khitang continue mo oina characteristic of covalent bond. Characteristic of covalent bond sida ai yam kana explain ayam batau jara mage just point wise da physical state ta covalent bond have se just ai point wise tang when ai sida jara mage yam changa koi matam yam lo basu online ko thanga tawbani na matam gi limit kitang lai jare physical state ta ma koina force of attraction si covalent bond di with physical state sida hamada covalent bond has a with force of attraction oibana maram orakanda mangonda fana level force to kandabnina madi koina kari exist to ke have kanda exist as molecule in laibanga a molecule exists. Number 2 da characteristics are low melting and boiling point. So manai masai sisu kai gino have kanda due to weak force of force of attraction se weak oibana maram warkanda require abdi force of attraction se weak oirabanina koina magi bond se thugaina bhana kanda energy se minimum, that is energy yam changde energy yam changdabanina covalent compound se magi low melting and boiling point like. And next characteristic ta number 3 solubility. Solubility da akhoi di they are soluble in non-polar solvent. Non-polar solvent like benzene, kerosene, etc. Nahangi koina ionic compound di moje ionic compound di koi soluble kada soluble oki polar solvent water gumado ai adubu covalent compound kangu dadi water that moy yam sparingly soluble haidi easily tumde aduga moina yamna tummi sina koi non polar solvent benzene gumba kerosene or carbon tetrachloride sigumba da moy tummi and magi characteristic ki last point da they are not conduct electricity. Makhoi conduct moi electric conductor base moi da ngamdi. These are some of the characteristics of covalent bond. Now after covalent bond aina continue to rakadu ise koi last type of bond have the coordinate bond or dative bond. Nahangi koina bond makanani tawjakre ionic bond hamda koina tawjak ionic bond ni next koina tawjak covalent bond ni adi transfer tawbagi ama yawre next na mutual sharing tawbagi ama yawre
third type of bond da kone to se coordinate or dative bond. Sigi bond makan se samlapa explain to jarake. Haiba bond makan si dana combining atom ani sigi marakta ko sizinadaba pair of electrons ko hen na yaubaduna wat na yaubada donate to. Wat pasina hen na sizinada na yauba ko pair of electron donate to kana semba adu makan ni bond sibu coordinate or dative bond ko ai definition jarake. Definition se ai mayam su note toxin view I explain tam to jarake. The bond which is formed between atoms, one of which is deficient in at least 2 electrons while the other has already acquired a stable configuration. Sida haning is atom anigi or atom kharagi marakta bond se form tawduni aduda atom amadi already electronic configuration se magi stable se taraga laire aduga maga combine tawduba another atom amana at least 2 electron kaktang dagawa wat paita sigumba makhangi atom anigi marakta form the bond bu coordinate or dative bond hage khona khanai. Masagi atom ani duda amana stable tarabani amana electron ani khak wat laga laibani ada ani dugi manungda koina mangonda yawa electron pair ama contribute to bangamba atom du na koina donor harga khangna gani aduga only share khaktang to goda wa atom du na accept tara khangna gani tasena harga anda coordinate bond se donor amaga acceptor amaga ani gi marakta form to bond du coordinate bond ko. Aduga amana coordinate bond se karina representation tawge hai matamda coordinate or dative bond se arrow na represent tawbani aduga arrow se kadom na kapani donor tawribe atom du dagi acceptor tawriba accept tawribe atom du da sidi arrow se kapagadi form tawribe bond do coordinate bond ni hana khona khana masai ne explain tawjari basi example amtang lokat chage aduga ai kamana coordinate bond se form tawi have do na explain tawjari example amtang lokjage for example formation of ozone, that is O3. Formation of ozone molecule. Ozone molecule se command form tawi have kan nama se covalent bond shawi aduga sida coordinate bond se form tawi yawi. Simadang ai mayam da explain tawge. Tasena magi akogi chemical equation se O2 plus O me yaw kanda O3 tab. That is oxygen molecule amaga another oxygen atom amaga combine tarakanda O3 molecule form tawi say khatang elaborate on ai ucharake
sida oxygen molecule duni O2 du sini sida plus another oxygen atom ma khak loksin je si kamai la kani ha kanda sida koi covalent bond si lai gani sidi there is molecule ni na. This is the oxygen molecule. Oxygen molecule sina oxygen atom. Oxygen molecule duna ina sida represent tawjari base sida covalent bond lai ni aduga sigi oxygen atom sina kamana combine tawi haiba matam sida oxygen with a balance electron 6 sawi ma octet stable tana hona bada ani darka lai aduni nga saya do ma accept tani at least 2 electron deficient webnina ado sijina da dana lai raba already mapung phara lai raba somgi oxygen molecule dagi mana koi a pair of electron khak share torakanda si ani sigi marakta bond form to habdi mana di lotion de adu mana donate torakanda sigi deficient web si khaktana only sida lotion bani si semua represent of jarake O double bond O and O sigi arrow sibu ne koina O ordinate bond ana kona mayang hangan jari bas ke mayang example si amtang phajana amtang yengbiu molecule ga atom ga lagamani molecule oita agadi ma covalent bond adum phajagani silai sidi covalent boni aduga sidi yarba gogi lone pair of electron lone pair haibata agadi gogi unused or pair of electron atom sidi yawjaba unused sidi na da yawba pair of electron dubu lone pair electron kawi haiba lone pair do nona donate tarakanda sigi atom sina aniwat pado mangonda hilakanda coordinate bond form taraka whole molecule mana O 3 have the corner. Sigi molecule the corner form to. And then coordinate bond si go the explain to get. Makata abada another example ozone ni matanda coordinate bond example compound to log hydronium ion H3O plus kamai form to the water molecule amaga koina proton amaga punbani ada water molecule na laise oxygen gi masa gi taru on lajare hydrogen lajare ado proton means electron ama hydrogen electron ama ka gawi ado pithuaga proton oibani aduna ma stable ta ga di ani da kale aduna koina oxygen dagi sijina daba unpair electron that is lone pair ma hydrogen ion proton sina loksil laganda project compound form tore sida sokon uli basini sida share tore sibuni erona mark pi se that is the coordinate bond aduna hydronium ion form to bodasu haiba coordinate bond sa form to we yawi habdo example sida uchare sibauda kogi different types of bond have the ionic bond covalent bond or coordinate or dative bond kogi samlapa explanation ka pire makha tarak pasina aina to jadu ba kogi topic si covalent compound or covalent bond sa sometimes ionic compound so to bra hai du gi matang dai kita explain masam dang ito jaram Sejana makha taba koi khang sisu important gi part amani kan be ada hai tare covalent bond hingse ionic character utpara sin hangis koi tonga tonga na different angle da explain ta ura matung da covalent bond hingse ionic character utpara yes ionic character utli karam matam utli have do explain ha ta jage do gai discussion pirake kai gumba form toriba atom ani se sina magi electronegativity se manadra that is electronegativity have taragadi tendency to attract electron electron
lawshining bagi apam se pulli ba combine atom ani se manadraba amana yamna wangaba amana yam nemaba adugumba matamda hariba covalent compound do ionic character show torokani explain to okay Daina tama makatang explain to be electronegativity have sigi tam se hoyen sijina rakani se explain to boda aduna electronegativity hai ta the relative tendency to attract electrons to itself when combined in a compound compound ma form to matam dang hagi any atom ma mangonda electron se attract to bagi tendency masamak de attract to bagi tendency lai ragadi madugi property do electronegativity ka ana ko sigi definition je khanga matungda जे आई कमायना कोवेलेंट बॉन्ड ना आयोनिक कैरेक्टर शो तौर पर जो नॉलेज तंग एक्सप्लेन तो जगह जिकी आई ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई समझ पर डेफिनेशन खाना काटा कमायना कोवेलेंट बॉन्ड याव वो कंपाउंड ना आयोनिक कैरेक्टर शो तो गया तो एग्जांपल लाओ कांडे एक्सप्लेन तो गए एग्जांपल सीधा आई ना जिगलो तो शे high cell live by compound sida example sida explain hardi high cell se tasena covalent compound manamdi chlorine ga hydrogen ga ni marakta single bond na phana rakana covalent character oibani adubu ma ionic character su show to ba haibudu ai sida utara age Sida ko na sige example sida ina haja ningi sa high cell live sa ina ahan masida uli sa kaino covalent bond lai habu lai utpan number 1 ani se electron mam share to na ka na covalent bond form to adubu ngasagi electronegativity yang nawa matamda chlorine has more Sida explain to the case since chlorine have sina sida atom ani se ai nga cha jo high grade han ba explain electronegativity character manadra ba matamda aduguma compound na covalent ojarasu ionic character show to gani have do sigi hydrochloric acid high cell sida chlorine has the more electronegative character than hydrogen habdi mana electron attract to bai tendency se hele yam tina hele hydrogen lagi sigo matam na ma ionic character show to ni kamai to gi ansi ngasagi covalent bond form to bokan da yawriba electron ani habdi single bond ma ha electron pair amana form to bani aina sigi bond se electron ani lai habdo ai matak chi uchage sigi bond se electron ani na siam gi ba boni na khanarasi sidiya ba pair of electrons se mana mangonda that is chlorine itself the attract to bane karigi chlorine na hena more electronegativity lai bani moigi bond yaujariba share pair of electrons se chlorine gi side ta masamakta mana attract to gani mana electronegativity one ado ita gidi madu gi result ta kai la ha kana ko sumai la kan sida yaujaba electron ani do mangonda khala naksin gramina sina somewhat negative that is partially negative character ulakani aduga sina electron do mangoda gi khala lapthok kravina sina electron what that is electron deficient kani sina electron mangoda helapagi akoi hena yawu poto utkani ado ta agadi ngasai covalent compound na lejerami ba poto sida yawu ba pair of electron do chlorine na electronegativity wangbogi attract to gimna maram makanda chlorine na partially negative pole ma form tore aduga chlorine atom na aduga hydrogen atom na partially positive charge form tore acha adu dekho sida kai khani sina partially negative pole sina partially positive pole adu dadi sumaina charge pole ani ulak ta agadi
sai covalent compound do ionic character ulle maram de ionic character abse ion form da laiga dong ne koina ma ion oina positive ion ama negative ion ama oina show to ngam ta ga di adu ionic compound ko hai gi bani aduna covalent bond oina leram ba se due to the difference in the electronegativity between the combining atom aduna mai di yoriba bond yoriba share pair of electrons more electronegative oiba atom duna attract to rakanda sumana ngasi ionic character show to. This is very important area ni aina si explain to jari ba se important area ni fazana mamuta tang jeng view haidi chhatra sing na kitang confused pa siya kamana covalent bona ionic character ki compound show to isi kamai to bono haido kanterate ionic character ai pole lai gadong ni plus minus negative ion ona kai thawa matan ion p gadong ni aduga covalent bond di dumai lai tabani adubu masagi electronegativity khena na mara ka da pole form to si sibu kawi covalent bond na ionic character ulai si sibu ne sumai to ja atop different compound kya ma lai re adubu matam gi time je kitang limit oi bana ai atop example makan ma ma lai bodo yam lojara roi example amma sida ai yam phajana ai explain ai tawra na khale makha ta ba example singna gi chhatra singna yang kai masam sa gi textbook ta kitang refer tawra kanda hena knowledge to love you koi hoju phogda koi bon makan yam bana koi explain taw bolo sinjare aduga sigi chapter se losilakpada koi aina mayam da hining ise susoi soidena chhatra singna kan biroi da bada characteristic of ionic compound sida dong question sa yam dum lakali ma ani bi ba sum lakku yai characteristic of ionic compound sima mayam na kan biran u pawa matam da ionic bond ni kitang paraga covalent jiki characteristic sim yang biro aduga samanai covalent bond kai no hablu makhanga kana magi characteristic tum na biro aduga coordinate bond na magi example khambiro coordinate bond kamai form tawi example ozone na ta khibiro aduga example khambiro aduga yamna chahi khuding ye dum question arise to ba ba jaga hai bada hojik aina panjari bising duni aduga walo ba mana aya covalent compound na ionic character show to wi na ina hojik last part explain to jagi bado akoi with example to kan ma sida koi question analysis to ba ba jaga ni masigi da makta di mutang swada chemical bonding chapter unit 2 se sida losinjara ke anu mayam na adi bak taba adagi kitang doubt laiba lega su comment or haiba koi laje entertainment sida dum pau hobi ro koi na ngamba doubt lega su dum clear tau jage aduga koi chacha jare bo online ni class se koi 2 days ta koi alternative koi na subject different subject that is geography chemistry and maths matang tang chacha jagani aduna ayu anadi matang da tau jaga do se ai kitang chawa unit 6 one and its compound hai unit to ila khacha ke mathang da na biramu asigi da mukti di atama saida